You are going to do one more thing. Yeah. Hallelujah. Amen. No All these singers have done a wonderful job. In order for us to continue,
And everyone on the technical team of the sound system, you guys have done well. May they, somebody bring them water. After this, just hold your hands tight. You have done everything wonderfully. So just bring water, all the protocol team. Just raise the volume up a little bit. We are going to praise God in Mugisirimba. And we are going to test one another and see how the praise songs goes. This is a conference for the prayer warriors. And umukunga has to have at least 60% of the whole without any querers. The Word of God, we work with the Word of God. We learn the Word of God every day. And the Word of God has to take at least 35%. All the other percents remaining, it is the percentage for prayers to pray for the people of New York in order for God to answer their prayers. And anyone who lives in this area, call the people from Canada so they can come as well. The people of New York, you are going to see the burdens being lifted. You will see this. You'll see a burden being lifted. That is the news that I brought for you. There's only a few people who are receiving this word. Receive that there are things that are going to change in this area. Hallelujah! Hallelujah! Hey! Hey! That is the news that I have brought for you. We are the ambassadors on this mountain of God. And that is the news that I brought for you guys. We are going to welcome all the prayer warriors. Oh. Maneno yako yote yatadu. Mungu mwenye kweli na kuamini sana. Maneno yako yote milele yatadu. Nitekatishia nitakusaidia. Naona tumaini, nategemea. Naona wewe, nategemea. Naona tumaini, nategemea. Ninavyoomba kweli, najua wasikia yaliyo mema kwangu. Najua waya najua waya yaliyo
katika uchungu nilikuamini wewe, naweka roho yangu kulindwa nawe Baba, na katika uchungu nawe Baba we, nawe kulindwa nawe Yesu, nawe karo nawe Baba, nawe ka kulindwa nawe Baba, naona tumaini na tegemeo kwako.
Yesu Kristo. Mukomera abantu amashi bicara. Haleluya Yesu. Reka dusenge Imana. Mwami Yesu. Imbaraga zuzuye. Imbaraga zishitse. Imbaraga zibereye. Amahoro yuzuye. Umunezero w'abakwizeye. Ibyiringiro bidashira. Agakiza kabonetse. Jehova Adonai. Mwami Yesu. Ramahoro yacu. Nguvu uliye hai. Jehova uliye hai. Mutakatifu mwenye nguvu. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus. Carmela, l'archera corme des avis. Chamnobe, audanse des ocar. Jesus. Jesus. Mbaraga zikomeza umwami Yesu. Izina ryawe niryubahwe mwami Yesu. Zikomeza umwami Yesu. Beula hari imbaraga zawe dukeneye ahantu. Tanga imbaraga zidasanzwe. Jehova Rafa. Tanga umunezero n'ibyishimo. Wewe mwenye nguvu, mwenye mamlaka. Guhamya. Baba, tunahitaji uwepo wako, tunahitaji Baba utukuke katika ibada hii. Tunahitaji uwepo wako maishani mwetu. Wewe mwenye nguvu. Asiyeshinda udhaifu. Komera Imana amashyi menshi cyane. Dusome ijambo ry'Imana. Let's read the word of God. Mu gitabo cya Yohana, the book of John. Niho tuzotaramira iminsi yose tuzomara hano. That is our theme for this conference. Zamura mikrofoni. Waweza tumaneno na uzima libadilishe yote. Hata waweza tufanye bado nitaamini. Hata bado waweza tumaneno na uzima hata usiyafanye hata usiyafanye hata usiyafanye bado nitaamini. hata usiyafanye hata usiyafanye ayo Girimana yawe gutyo Girimana gutyo hata usiyafanye hata usiyafanye bado nitaamini. bado nitaamini bado nitaamini. Jioni nitaamini bado nitaamini. Bayumbe bado nitaamini. Sela kakila karima. Bado bado nitaamini. bado nitaamini we kwenye uvuli wa mauti we bado nitaamini. bado nitaamini we bado nitaamini. bado we nitaamini. upimana yawe bado nitaamini we japo sila karma. bado nitaamini we Yesu we bado nitaamini. bado nitaamini we bado nitaamini. bado nitaamini we bado nitaamini we bado nitaamini. bado nitaamini we tutu bado nitaamini we bado nitaamini we
bazonita aminiwe.
haleluya. Akandi gato gira tuze gutanga umwanya. No nije murabizi ko ari conducteur w'Igisirimba. Bababwiye ngo mwe kurenga ino migozi ko ni mukandagira hano. Harabi problem. Gwera pastor Musenyeri ari bwano sister n'abantu. Kandi ki mutegere turi mwuka. Atukuza Mungu. Ibintu wabirale. Pastor. Mwami. Ibintu byose turabikora mu isuku. Bwana sifuwe sana. Haleluya. Bwana sifuwe sana. Turumvisha nababwiye ngo turumva ijambo amaze dusengera ibintu nibindi. Iki gitaramo ni gitaramo cy'abayumbe tugomba kugera ku bintu byose. Abantu baremerewe baje muri iki gitaramo. Bararuhuka mu izina rya Yesu. Ejo bundi nabwiye abantu mutegere. Mwitonde gira twuzuzwe neza. Mwitonde. Bangu wigira hari nyuma gucye Yesu. Muvugane Yesu. Yesu nuko niko gahunda zazo. Kandi bababwiye ngo muzamubaza mwaka gahusha. Tuve ngo ame. Timuyogore turacyari ino. Nijifite umurongo. Bwana sifiwe. Noneho nukuvuga ngo tuzatugenda kukantu kandi batubwiye ngo ikintu Imana igushira ku mutima. Bwana sifiwe. Igiterane cy'abayumbe cyo igomba kugira gahunda ifite isuku. Ko murategera kandi ibintu byose turabikorana dufite umwuka wera w'Imana. Bibiliya yarambwira ngo abayobogwa n'umwuka w'Imana abo nibo apana abanyakajagari abayobogwa n'umwuka w'Imana abo nibo bana b'Imana. Natwe turi hano kabayobowe n'umwuka w'Imana kugira ngo igiterane kibere muri Pafaro. Tuve ngo amen. Amen. Kakantu waruturanze papa amaze twama dusubiza kugira ngo tujya gusura kandi duhabwe ikindiga. Timuzi kugira ngo ukora n'abayumbe neza. Nuko bagwaye ya minota ukayikora kwa kundi bakubwiye kugira kandi ngo basubire bagire gute babongeze niba mudafite problem. Ngai papa kandi gira. Mwijuru mugisha mwike wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye wazigamye intambwe zacu uzikomereza kuruta
bikaba. Uri mwiza Yesu. Mana y'inyabushobozi. Hallelujah. Kandi Mana y'imbaraga. Hallelujah. Tuki sana passer bandede. Kigi misa ala toteri passer. Langulu mwande biza la pass. Etroperi desavila. Ufite ubushobozi Mana. Ufite imbaraga no kurema no gutegeka. Mu izina rya Yesu. Pi. Tuma. Pima sole pesa la passe. Entreferi des enfants. Okili mande biza la passe. Chadu tagasani kituragikoza mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Kandi ubashe kwayura igisani kibishose. Mu mbaraga z'Imana. Shamba ryawe rizarira amabugingo buzima. Mu izina rya Yesu. Shamba ryawe rizaritaga kabugingo buzima. Yego Mana. Shamba ryawe rizarisenya bugingo buzima. Abara turagutaramya muri iki gihugu Mana. Hallelujah. Selipa sana kosika tanda buiza. Hekili mandi zala posili bwana. Cyubahiro cyawe gikomeze kuganza Mana. Mu izina rya Yesu. Twikina dayimoni mu izina rya Yesu. Kukwiriye gushimwa ibihe byose Mana. Kandi ukwiriye kuratwa ibihe byose Mana. Hari imbaraga sasirama. Ha pipa siri mande. Hakiki lisandiri pwangelefe. Hosingi ngiza na totiki mwanga ngele posiriba. Hey. Kama se wiyerekana muri kino kibanza. Kandi uganiriza imitima y'abera. Oui. Sendo celebriga. Mana yabera we. Mana isivuga bikaba. Kandi utagasabiza bikomera bugingo buzima. Ubwisa bwawe n'icubahiro cyawe Mana. Komeza kutwiyereka. Kandi ukomeza kutuganiriza. Imana isayumva kandi karemo bihatanga abo byose Mana. Uko twakwize nuko twakumenye. Habwa icubahiro kubw'izina rya Yesu dukuteka byose. Amen. Komera ijambo ry'Imana amashi. Let's clap for the word of God. Kwiriba umusamariya kazi yahuye we n'umuyuda ubwo yahuraga n'umuyuda muganiriza neza byari ibintu bidasanzwe kumuyuda kuvugana n'umusamariya neza bahoraga banganye bakareba mu makimbirane y'urudacawe uwo wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'ujya mu bworo byari ibintu bidasanzwe kumuyuda kuvugana n'umusamariya neza bahoraga banganye bakarangwa n'amakimbirane y'urudacawe uwo wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'ujya cyari ibintu we gusa ubwo yamenya yuko adahuye n'umuyuda usa ahubwo ahuye na Yesu ahubwo ahuye na Mesi bimwaga mu nda bifata biramuhora azamuka umudugudu asakuza ati bagenzi huye na Mesi nimundeke ndirime nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka mushya ni mwari muzi narahindutse ubundi mushya nimundeke ndirime nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka mushya
uwahuye nawe hadi we Tuningari musi narahindutse nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha hahandi mwari munsi narahindutse uwundi musha. wari wavuze ngo nyitindeho y'indirimbo none umbabarire tuvuge ngo waweza tuma neno iyo ntararirimba inza numva ibintu bitarapanguka neza inza numva ibintu bitaramera neza. Imana ishimwe yinyushije muri mbonye fatishwe neza da. Nimushaka abashoboka mwegera no kwegera abantu. Tuvuge ngo waweza tuma neno ibyo urabishoboye. Naelewa maji na moto nitapita kwenye uvuli wa mauti, Nina wewe sitaogopa kamwe. Mungu wangu wanishika mkono, wautuliza moyo wangu, sina mashaka, wanibeba mgongoni. Waweza tuma neno na uzima libadilishe yote. 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 Hata usiyafanye hayo yote, kwako nitaamini. 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 Nitaamini. Kwako nitaamini. Nitaamini. Kwako nitaamini. Ulichosema nami. Ulichosema nami. Kwenye uvuli wa mauti, nitaamini we. Nitaamini. Hallelujah. Nimwakira haleluya mu izina rya Yesu Kristo. Hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. Waweza tuma neno la uzima libadilishe yote. Waweza tuma neno libadilishe yote. Waweza tuma neno la uzima libadilishe yote. Waweza tuma neno
Hallelujah. Hallelujah. Hey. Hey. In a few moments, we're going to pray for different prayer requests. We won't touch you, but we'll pray for different prayer requests. twakira ijambo ry'Imana yeme harashari kare iryo nitangaza ko muri bukigiye dusoreza saa 9:50 ingahe 59 komera Imana amashi twakira ijambo ry'Imana karibu sana bishop karibu sana twakira ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Bishop agiye kutubwiriza kandi mukundira ko atazahisha ubuhamya mu gitondo ndagira ngo yababwiye ubuhamya igiciro cyinshi yanyomoshe amavuta y'igiciro cyinshi yapfutse zose narifite yanyomoshe amavuta y'igiciro cyinshi yapfutse inguma zose narifite yanyomoshe amavuta y'igiciro cyinshi yapfutse inguma zose narifite
wazigamye
ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima ariko ibihe ntibikakumare
Thank you.
aha simbahagaritse tugiye gutibura gutya Mungu hasemi uongo na tena natenda ubihakana natambuka yani mbere avuge ko idakora live so tugiye gutibura rimwe aha warugeze kandi nje wari wanshubije nk'imwoba aho nyine niho wantariye tugiye kwama dutibura gutya Imana ikubita ikintu gutya kiveho nitumara dusubire irindi rimwe tubwire Imana ngo irangize ingwara kubaje bashaka gukira Imana ntiba mu miteto Imana tigira igipindi Imana tigira igipindi nimba udataramye tukazugira ngo hirya barasinziriye Imana tigira igipindi ni gutya hata usiyafanye hayo yo jewe apana nyene ukontorora jewe nita amen atukoze agiye kwa matiburira hano gutya twama tugira ngo kikikiki Imana ikora ikindi nitumara dusubire tuzamukira indi rimwe dutange mikoro bana haleluya no tuvuge cyane yes kuna mugabo duweze gahunda cyane Bwana sifiwe sasa ibyo gitaramo iyo bavuze ngo tugiye kukinja timu kavange mikindi kanda kumurya papa
abarwayi barasubira bati buremwo aba barwayi baje bashaka gukira tubanze tubasezerere bakire abashumba tuza tuyobora tukanabwiriza kandi iyo bafate microphone ta muntu ubukiyihawe nitumara gukora ibyo kubera ko umuhagarikizi yagiye microphone ndahita niheza Bishop Samuel niwe wari ugezweho kuvuga ijambo aduheze ikintu Imana imushize ku mutima dukubitira Imana amashimeshi nitumara ibindi bisigaye umuyobozi wa gahunda birori arahita akomerezaho ngaho subira ukande papa